Asiwavuseleke Emaswati akithi nalamhla inzamba makulisonto nje sibuya kuyawuthandaza. Ngiyakholwa ukuthi Emaswati lamaningi alitholile lithuba lokuyawuvela emasontweni nalawo ke langakalitholi sikholwa ukuthi bekunethe izathu lethe ahlukahlukene njengoba phela Emaswati abantu labanetinkolelo ezihlukahlukene lothola ukuthi mhlawumbeni labanye baba nelithuba lokuthi bawashe impahla tabo ngelisonto, labanye baba naloko lababhizi ngako. Kodwa nje sithumisa lokuthi solo siphilile. Ngithandaza ke wakasilolo lona lonvuselako ngihamba ke naThabo wakaMuloyi lesitabe sinayo lihlelweni sibuya ke ehlanganweni yeMaswati Swaziland Liberation Movement lalapho khona siye sibe netinhloso ukuthi mhlawumbe let us educate our people, let us mobilize our people and ensure that at the end of the day we liberate the masses of our people. Le kuyinhloso ukuthi kasilethe inkululeko yebantu bakithi baseSwatini nenjoba sihlangene nje singeMaswati under lo mhlangano lenkulu kakhulu kangaka lebithwa ngokuthi Swaziland Liberation Movement lala khona vele sihlosela ukuthi akufakwe amandla onke langatholakala esiveni sakithi septhenini silethe ke inkululeko egcineni sicollapse le indlela yokubuswa lekhona la lesiyibitha ngekuthi indlela yokubuswa ngalo hulumende wetinkundla indlela ke yobukhosi leya introducewa inkosi uSobhuza nga1973 nakaqitha mhlawumbe ema-political parties asathi establisha yena ukuthi senguye uhulumende lomkhulu welevela seSwatini atiniketa ke nawo onke amandla langakatayeleki ukuthi songiyo lo uyawubuka ukuthi tinkantolo operate kanjani, nguye lo uyawubuka ukuthi iparliament lelive li-operate kanjani, nguye futhi lo sayawubuka ukuthi executive kuphathwa kwelive nakhona kuyawubuka kanjani. Soko-ke kufanele ukuthi konke lokho sihambe sikulethe esiphelweni ikakhulu njengoba utawukhumbula nje ukuthi sibe nababe baqede lapha eParliament, sabana babe emthandeni, sabana babe magawugawu simelane nalabanye ke labaningi lesolo basele lapha ngemuva labaphakamisa livi ngemandla lamakhulu ekuthenini babe nekumemetela ukuthi hayibo ungathi le ndlela lesiphethwe ngayo kakusiyo lebonakalisa ukuthi mhlawumbe indlela yokuhlonipha emalungelo alesive lesiphila kule live nebakhiciti ke mhlawumbe balomnotho kwakhanya ke ukuthi eMaswati ayasukuma ngekuva lelivi lelimenyetwa ngelamalunga eParliament asukuma yangenelela ukuthi ikakhulu ngesikhathi ithemba masuka saqala emanga lapha ukuthi nine malunga kanikhuluma kona lokuvela kulabantu labalayita inkundleni bathi ke bantu baseSwatini asesihambe sesiyokhombisa nembala lokuthi ngithi lelesishoko ukuthi lo lokukhulunywa leParliamenteni nathi ngilele sifuna kona basukuma ke bayawufika etinkundleni tabo kumalunga eParliament bayawuthula ama-petitions kuletinye indzawo bawethula ngesihle kuletinye indzawo bahlangana nemaphoyisa asathe bavimba kuletinye indzawo kwaba neludlame vele lethusako lapho khona amaphoyisa akhombisa lulaka lwawo sagcina ke sesibona na lobeka ngiyena angulibambela landvunankulu asamametela ukuthi cha sekuvaliwe ke kupetition manje kuthiwa ke sekuniketwa i-email ukuthi hambisani ngel-email tonke tikhalo tenu. Kodwa ke lamhla kasiketi ngalo mlando Maswati akithi site ukhulumisa nje sihloko ikakhulu njengoba sesibonile lokho ukuthi eMaswati ikakhulu lawo lokukhanya ukuthi alwela inkululeko yelive lakithi laseSwatini ahlukubetwa ngamaphoyisa, ahlukubetwa ngamasoja. Into ke lebengake tayeleke ukuthi mhlawumbe sokungabona nemasoja sibone lo mnye umfundzi lapha eUniversity of Swaziland eSwatini agiqitwa ngamasoja lapha amfuqa ngelibhutse amrolisa phasi sabona namengameli webafundzi nobeke isnas Swaziland National Union of Students Qolani Maseko anelinceba la itule enhloko agqwele ludzaka umtimba wonke kwabonakala futhi nekuthi soya admitwa esibhedlela nasifika kolapha emkhiwa bayasipotela ukuthi ungathi nala emkhonweni kune fracture sengilelinceba lela inhloko lelidzabukile naletinye ke tingcenye temtimba lapho bamlimete khona. Uyabona ke ukuthi ludlame lube lubi lwemasoja site ukhuluma ke kuleso sihloko lamhla na njoba sibhaliwe lapha ukuthi security forces it is not too late to revert as peacemakers. Lokusho ukuthi ngemagama nje la siSwati sakithi angaveta lokho ukuthi labo
laba phethe ikalite live noma ke labo lababuke kuphepha nekuvikeleka kwesive eSwatini alikashoni ilanga ukuthi basengathi iguqula futhi batibuyise babe bantu labatawubhebhetela kuthula basebenzise mhlawumbe lokulaba kutrainela ukuthi bakhombise buntu bakhombise uthando kulesive sakithi saseSwatini angathi Thabo kuthi ngabe ngisahamba khona yini mnakethu sibonga kakhulu kwe comrade siyabonga kakhulu njengoba ke asashito comrades lolo la kuthi luhlelo lolusha litaba khona la ka Democratic News lapho khona ke utawube uqhubeka utekela wona eMaswati tonke tindzaba letitsinza eMaswati ke ngibonga lokuthi ungihost but ngiyathi lokho ukuthi baningi bantfu lo tawukhanza ukuthi uyabaletha mhlawumbe labaqhamuka khona kaSwalimo siyathi ukuthi sinabo ngqongqoshe sinabo dokotela kunalokwa lokukhona kaSwalimo but ngiyabonga lokuthi namhlanje ngibe khona namhla ehlelweni ulicale nami lo hlelo kakhulu kulo lokusukuthinzile kakhulu ukuthi sihloko sethu sithi ke sifuna kwakha lelive nekuthi ke emaphoyisa embube nalawo maphoyisa sigcine siwashintshile kusangasabi maphoyisa embube nje kodwa abe ngamaphoyisa esive seMaswati ngoba leli gama lelithi maphoyisa embube lenta ukuthi vele babe bafana bembube abathume ke bashaye eMaswati ukuthi eMaswati akanawo emaphoyisa comrades lo sifuna lokuthi uma sakha lelive laba bekunene ngoba uqale ube liswati kuqala ungakabi liphoyisa uqale ube ngumntwana ekhaya futhi ube ngibabe noma ube ngimake ekhaya uqale ube ngibhudi noma dzadze ekhaya lokusho ukuthi sifuna ukuthi bathi ukuthi kulala bakwendako babokwati ukuthi mase baphenshele baphinde babuyele emva futhi esivele babuyele emiphakathi ahlala khona futhi abantu ababo bafunza nebantu bema comrades bafana besive ngimobe kumcolo ukuthi ke comrades lolo akusiko late ekuthenini babuye nganeno babethe kuthula emkhathini weMaswati onke nabo babe yisymbol of peace nami sesiyabisaba labantu comrades lo uteka yona Thabo njoba sesi-introduce nje isihloko lesokuthi sibita naba basemasojeni sibita naba basemaphoyiseni sibita naba base-correctional service lothola ukuthi ngidonati nihlaka leti le uyokhanza sithi sisetshenziswa kakhulu ngilabo labasembusweni lokufaka ekhathi inkosi iMswati wesithathu nabondlu nankulu kuyawushona phasi le kule cabinet labo ngoba liqiniso leliphatheka kulithi inkosi iMswati wesithathu iyakujabulela kakhulu nayibona konje ukuthi mhlambe masotsha abephumile kukhona umonakalo labayowenda esiveni futhi iyakujabulela kakhulu lapha nayivako ukuthi mhlambe amaphoyisa abephumile ayowenda umonakalo esiveni bufakazi baloko ke ukuthi nali lijala lidzala lelingibabe shabalala lobeka ngiyena ngumphathi masotsha esikhathini lesisemuva uyakukhuluma lapha kuna inkulumo yakhe lebeka icoca natsatse lapha sayitsheni icece wakashonge nakathi ke ubabe ushabalala inkosi yakuvetela ukuthi iva buhlungu nayiva ukuthi mhlawumbe tsinzi balase uphakamisela ibandla lekuphenya ukuthi ingabe ufe njani Thabani futhi ke manje yaba nekunyanya inkosi ukuthi ukhipha ukuthi akube neliphenyo nekwekuthi mhlawumbe nangu jaha lo wadubula abantu lapha endasi ekalomahasha lababili comrades labe kakhuluma ngalobubi nengohlakalo lendwa nguhulumende abe nekuthukuthela lokukhulu inkosi lena wekunene ukuthi hawu wena sewungakhipha commissions ekuphenya ukuthi bafe njani bantu uphinze uthembise nokuthi kambe vele lona uyambopha kodwa naba labangibona basusa umsindo eveni kawukabatsinzi lokho kukhombisa ukuthi inkosi iyaqabuleka nayiva kutekwanisa bathe ukuthi mhlawumbeni sekudutshulwe eMaswati njengoba nje naku Qolani abephathwa abanjwa ayekelwa ngamasotsha lapha hlukubedwa nalabanye abafunzi na ubuka lama videos laba wavetako mhlawumbeni ubona lapha abafunzi sebativalele emakamelweni ukugijima emaphoyisa aka osu nemahawu lapha eminyango uyabona lokho ukuthi kuhloswe kujatshuliswa mhlawumbe labasembusweni ngoba phela siyathi Maswati akithi ukuthi letitalapho nathi mhlawumbe labathithola kwatholela amakinopho sebawalengisa la emahlombe
lamaphoyisa nemasotsha nemawada ngalokunjalo lesikhathi lesiningi uthola ukuthi vele atholakala ngokuthi kukhona ini lokuhle lokwendile kujabulisa amakhosi ingane nje nasitawulandzela nje sithi siyawuhlola uyawuthola ukuthi nanga emajaha la tholakala ukuthi mhlambe abutheka nobe ke mhlambe athi induna temabutho lekangwane avamisile kuba khona nakuvunwako avamisile kuba khona nakugida inqwala avamisile kuba khona nakuyolisekwaneni noma sekuyiwe ebuganweni noma kuyiwa kupheptimbeni lena ngiwona mbamba ke lokhanya ukuthi athola naletitalabho letinkulu na ungathi nje uyangena la kuma forces uyawuphenya uyawuthola ukuthi labantu labo labahlala kakhulu leludzitsini bahle bagijima bayawuvuna bahle bagijima bayawukhalisekwana bahle bagijima bayibuganweni ngibo labaniketwa kutalapho nanginamashikilsane abekhalisa kwembunzi lapha ebutimbeni impela bhonsisa kwembunzi lapha ebutimbeni agicika phasi dukuduku siva ukuthi sewuniketwa ukuthi senguye manje lo saphethe imbu uyabona ke ukuthi inkosi ikujabulela kakhulu ukuthi ibe nebantu naba lekukhanya ukuthi batawuba nje committed kiyo bangabi committed eveni ingani phela sitawukhumbula Maswati akithi nakutawubekwa nanginduna ngulibhanabasi sibusiso Dlamini emva kwekube sive sikhale lapha esibayeni simemede impela kuma submissions ngokutheni siyaqela silo sikhulu bayahlonipha enkosini phela balapha esibayeni bantu bathi siyaqela ngwenyama ukuthi lo nduna nkulu lona nale cabinet lakhe lonke uliqithe ngoba silo sebaze batakhelene sekula number 1 ukuthi batawusikela nemaqatha lamakhulu kukhanya ukuthi live liyaphuya kodwa bona manje bayasikelana kwavakala even lonke lokho kwapublishwa emaphepheni nakubo television konke naku radio kwakudlala live ukuthi Emaswati yamqitha ndunankulu uBarnabas vote of no confidence lebe clear from the public ukuthi asimfuni lo ndunankulu lo kakasuye ndunankulu mhlambe lesicabanga ukuthi unema interest live at heart but yathi nasa ibuya inkosi emva kwemalanga seyitembeka manje emva kokube sekwengcela ukhetho seyite uintroduce ke manje ukuthi nangu ndunankulu wel cabinet bonke abantu bagadzisa mhlambe yawuqhamuka nendodza mhlambe lengadiwa yini wase uyakhuluma emagama nange magama la kawakhuluma lapha Mswati nakatawuthi kutawufuna ukuthi bantu bathi ukuthi lo muntu lengitamletha la kufuna kube ukuthi ingabe inkosi uyithatha njani ngidawusebenzisa nje lelo sendeni sikube kuphela ukuthi ngilokunyela kakusho wakubala lokunye lokuningi but ke waphinza nangemagama ukuthi ingabe inkosi uyithatha njani inkosi lokusho ukuthi le live leli liphethwe ngekuthi ingabe inkosi ithathwa njani lokusho ukuthi lo yawuniketwe responsibility uyawufuna kube ukuthi yena uyithatha njani inkosi nangabe inkosi akayithathi ngalendlela mhlawumbe lejabulisa yona loyo muntu loyo kwakufanele ukuthi mhlawumbe anganiketwa irresponsibility bengiveta ke sivisa kithi Maswati lamahle nakangaka ukuthi sinalensaya lejuli nalenkulu uma ngabe emaphoyiseni sitawuba nebantu labagaba simohlwana lababutheka ngoba phela ekubuthekeni Maswati akithi kunanaku lokuthiwa sifungo lesithathwa kolapha la uphakamisa khona sandla sakho umemede uthi ngiyawufela enkosini naso uqedza konke lokuthatha lesifungo ube sewuyalwa futhi ukuthi noma ngabe nasemsebentini wakho lapha la usebenza khona kunesitelega noma ngabe kunayiphi nje action lebita ukuthi mhlambe ngakuphikiswana nemqashi awuyoyingenela wena ngoba phela sowabutheka sowathatha simohlwana lokho ke kwendani ke kwenda lokuthi noma ngabe kawusilo nje security awukho kulaba be security but ke kwenda lokho ukuthi uba ngumuntu manje lo soyawutala uyawuhlala uhlonipha noma senibona lokuthi uyathi ke lapha siyaqhaphatheka uyathi ke lapha kakusendeki kona ngoba lelihloso lena ukuthi kuthiwa awuyosingenela sitelega kusholo ukuthi phela awuyuze ufike nasesigabeni sekuqabanga kuphikisa umqashi ngoba na unala amagunya ekuphikisa umqashi kula kwendako lokungasiko kusho ukuthi utawukhona nekwenyukela mhlawumbe uze ugcina ukuphikisa uhulumende uze uyofika nasekuphikiseni ke yona inkosi luqobo lwayo so ke ngiko lesifungo sithi awuyuphikisa ngisho umqashi emsebenzini nasenivumelene nje ukuthi oh uyathi lo mqashi wethu uyasidlalisa lapho usigilisa tika asesike sesisukume mhlawumbe sesimelana nama sesibeke emathuluzi phasi kuthiwa ke awukavumeleki kuwenda lokho ngalesibutho na uphakamisa lo mkhono wesekudla umela phethule ndundumeni ufunga ukuthi sengiyawufela enkosini njalo ke lamaphoyisa ke uthola ukuthi njoba phela nabasema recruit nje lapha bagijima lapha eludzitsini bayobamba inkunzi bayawukhalisekwane
benda yonke imisimetho yakangwane thole ukuthi ke vele abaningi babo sebayabuthenga kuphela bayathi ukuthi kuze indoda engihambela kahle kufuna kube nami ngumuntu lobuthekile bayabutheka ke vele bayabutheka ke bayabutheka ke sebayahamba ke babuyela lemsebenzini lapho sekufuna ukuthi ke manje bayodila nepublic na ke uliphoyisa noma ulisotsha sowuhlangana naqolani maseko nje angumfundi lapha e-university noma sowuhlangana labanye abafundi be-university batoyitoya la ikuwe kukhonto levukako la emqondweni wakho naye lo wafundziswa yona besides lo wayifunza embuluzi noma lo wayifunza epolice college noma lo wayifunza e-correctional college sekuvuka nakuye lo wakufunza le emalawini ngokuthi phela wena uyawuvikela inkosi uyawufala la ifa khona na uphakamisa sandla ukuthi ngiyawufela enkosini ukuthi lala iyawufa khona nami sekuyakufanele ukuthi manje ngitholakala ukuthi ngifa khona senaso ubona lo muntu lona lombona ukuthi nasi sitha sengwenyama sewuqinisa sandla ke manje uyamlimata ke lo muntu ngiloko ke lesikutele ke eluhlelweni Maswati akithi kuthiwa uthi masotsha maphoyisa be-correctional service akusiko lena qashelwa kona lokho njengoba phela nina niqashwa live nicashwa i-taxpayer nicashwa imali deliver akusitho imali tebukhosi bekunena sikuqaqise njengoba lo mnyuta uba nako ukuthi phela inkosi ngiyo leholela labantu inkosi bekunene sive sakithi lesihlena kangaka ayinayo imali nakabekwa konje bekunena bete ngisho lushumi labosheleni ngisho nasekikhini lakhe nathi imali lahamba ngathi wayawuhlala eNgilandi kwangasithi ukuthi imali mhlawumbe takibo yini kwakuthi imali deliver ngisho usobhuza liqobo lwakhe lona inkosi yayitolo abenganato imali takabo netakhe nawuvako nje ukuthi ngisho nokuhamba kwakhe kuye esikolweni kwasebenza eMaswati kuhlanganisa timbasha ukuthi ahamba ayofundza lapha eLovedale nekwakhiwa mhlawumbe kwesikhwama seliveti biyo leti uyeva ukuthi kwahlanganiswa tinkomo teMaswati netimali teMaswati kuze ukuthi kuteba khona tibiyo kuthiwa kuyahamba kuyawuthengwa emaplasi kute ubuya ukuthi umhlaba wanze even leSwatini lokho kusibonisa ukuthi bukhosi bakangwane kude limakethe noma ke libhizinisi lelike labakhona lelisemthethweni lalapho khona mhlawumbe singathi usobhuza mhlawumbe abe generator imali la ngalokusemthethweni nobe ke Mswati abe generator imali la ngalokusemthethweni njengoba sesiyeva nje nalamhla ukuthi kuthiwa inkosi inelishares lapha kodwa ngeke komthetho elive laseSwatini ayinalo lungelo ngokuthi ngayikhona lapho la seyingene khona kulawo mashares leseyiwagrabhile ngengani nangebutsotsi nangekusebenzisa ke emandla endlovu yangena lokungesiko lokusemthethweni ngoba phela inkosi yelive sathi ukuthi thina iyawuholelwa sikhwama se-consolidated fund lapho khona kuyawubukwa ukuthi mhlawumbe inkosi yelive noma ke umholi welive lokuthiwa i-head of state uyawubhadaleka kanje ngakunathi igabanati but kakukho lapho kufanele ukuthi yena sekangatholakala ukuthi mhlawumbe sewuyawuphinze atholakala bangiseMaswati ka-MTN atholakala bangiseMaswati kubospa noma kutiphi emabhizinisi lakho neveni nakuto tonke imikhakha yelive kubo mining nakuphi ngoba kukhona lethi inhlaka la kuthiwa khona inkosi is holding lama resources in trust of the Swazi nation leligama lelo lisho ukuthi ngusikhwama wethu lo weMaswati ngekwemthetho ukuthi nguyena treasurer welive lophethe letinto leti in trust of the Swazi nation lo kusho ukuthi ngumgcini sikhwama ugcinele eMaswati letinto leti hayi ukuthi igcinele yena andike mgcini sikhwama ude lilungelo naliphi lokuthi mhlamba ngathi khanza asadla lokho lokulapha esikhwameni siyadathi nje itokfela Maswati akithi ukuthi kuyende kuthole ukuthi usahamba umnyaka siya contribute lapha kule stokfeli siyafaka lapha kule stokfeli kuna treasurer ke noma trustee wethu excuse me lo isiphathela ke lesikhwama sethu lo treasurer lona noma lo trustee wethu lo kasisiso sakhe lesikhwama uniketwe ngithi irresponsibility ukuthi siphathele dzadze noma siphathele jaha kutawuthi ke nakushaya bo December mhlambe la kubomhla ka20 nasekusonzela bo Christmas bese ke sesiyakhona ukuthi sibitane site wabelana ngileyo ndlela ke lesebendako nakulesimo lesisase Swatini ke inkosi Mswati wesithathu ingumlondo lothi sikhwama wala Maswati lokusho ukuthi nakunelidayimane eSwatini inkosi ngalokwemthetho ingu trustee noma ke ingu custodian wala ma resources but hayi ukuthi akudle yena lese sikubonile ke sikhanya ukuthi bosikhanyiso nje sokuba injenga letinkulu
bosicalo lapha sekwabathi njengaleti nkulu bomajaha naku sebesiva ukuthi sebaze balinyatwa nathi idzakwamizwa ngosiyami bantu bekunene ngekuthi mhlawumbe leti mali tichithiwe diningi leti mali kabasathi nekuthi bathathi thini lokho ke kuyingomba ukuthi kune abuse leyendekile ke lesukelela phezulu kulona livela lamnika lomsebenzi lomkhulu wekuphatha live ukuthi uyingozi ngoba phela sive sakithi asikuqaqise ngoba mhlawumbe labanye baye bese bathi oh laba bemaphathi laba labalwela inkululeko mhlawumbe abawahloniphe emakhosi abathi lutho ngemakhosi bedzelele emakhosi abahloniphi lutho kude mhlawumbe labakwatiko nje ukuthi kungahlonishwa sikuqaqise ke sive sakithi ukuthi as the mass democratic movement noma ke eswalimo siyahlonipha ngelizinga leli mangalisako naleli ngazange futhi seladiwe nayitolo kuphela ke lesingeke sikuvumele kuqalo kwemanga lesingeke sikuvumele futhi butsotsi lesingeke sikuvumele futhi bugebengu lala uthola khona ukuthi mhlawumbe umuntu loniketwe irresponsibility njengoba sengiqhazile njengayo inkosi yelive uthole ukuthi iabuse lamandla nangale yanika tona nalesifungo leyasithatha embi kwelive ngoba nayo yafunga embi kwesive semaswati ukuthi mhlawumbe iyawuhamba etinyathelweni teyise ihloniphe emalungelo esive ihloniphe naloko leyakubekisa ukuthi mhlawumbe nithi akuhlonipha kodwa lese sibona ke la mhla ukuthi awu cha kwakuyinganekwana yayitolo ke leyo lese ingaphinzi itekeke kulesikhathi lesiphila kiso kodwa ke sive sakithi kubiyela nje sihlokweni indzaba lesikhuluma ngayo lamhla ukuthi maphoyisa masotsha mawata khumbulani kokuthi phela nibelive kanti sibo benkosi bese icala ke introduce nje ukuthi mhlambe asiquestioni kakhulu kulomgomo walapha kangwane kubuthekeni ngoba na utawuphela kubambelela kulokubutheka awutilimati wena ulimata nalelive ngoba lelive alisilo lenkosi belile nkosi ceremoniously njengoba nje mangisi nawo ayahloniphe ukuthi mhlambe kwenkosi naloku mhlambe kwenkosi naloku mhlambe kwenkosi naloku but bakusho lokho ngeluthando nangenjabulo kwekuthi akusuke ukuthi kwenkosi ngoba lenkosi vele in control of it but kwenkosi ngekuthi lesive sadecide at some stage ukuthi we are going to have this kind of setting lalapho khona sinebukhosi bethu but ubukhosi bethu abuno interferisha mhlawumbe nendlela tethu lesenda ngathi utinto nahulumende wethu uyawuba independent of the monarch but ke kuleli vela kethu uthola ukuthi lo hulumende uhleti ingqili lapha mhlawumbe nangasebenzisa amagama esintu lajulile ngithi uhleti ingqila emasenzeni alobukhosi kokusho ukuthi kudecide lobukhosi ukuthi yini lendekako awukhoni wena kuphathanisa indlela lithitheni kungako nje uthi nabasukuma bobaqedeni lapha eParliament bahlonishwa namagawugawu namthandeni njoba na Timothy nalabanye amalunga lahloniphekile la khona lapha umaweki bomanzi wakazwana nalabanye mhlawumbe ngabakhohla bayisukumela lenza bayimela ngethi inyawo kwatholakala ukuthi oh sekuyathukuthela ke lo umswati wesithathu ukuthi oh leli parliament lami sebalendani labafana laphani sebathi sebayini bona ngoba yena kulendlela grumeke ngayo wathi ukuthi letinto tonke letikhona evendakhe nakakhuluma nje asavele sivenathi konke lokuseveni kwenkosi abengakhulumi ukuthi mhlambe uyahlanya yini ukhuluma lokulakhuliswe ngako vele laqabanga ukuthi kungiko but ke sidama correct athona letinto leto sive sakithi ukuthi kude lokwenkosi lokukhona lana kwelive lokukhona kweMaswati kwayona lenkosi yale live kwayona lenkosi yalaMaswati so ke decide laMaswati kufanana nje na uthenga isicathulo sakho iano nguwe lo decide ukuthi le ano lena usayigcoka noma sowuyipha umuntu usayigcoka noma sowuyayilahla angeke sekuze kwendeke le ano yakho lena bese ithi yona wena uwayo njengoba noma ungathenga le all star lakho half boot noma ke iplane nguwe lo decide ukuthi le all star lami leli ngiyalithanda ngisethe aligqoka na futhi naso udecide ukuthi ngifuna kulipha umzala le all star leli uyalihambisa kangeke kuze kube khona sigaba lapho le all star tawuthi lona lona wami ngoba leli all star lakho but wena awusiye waleli all star sidama kuchaza kona ke ukuthi inkosi yeMaswati inkosi ine responsibility ifanana nekuthi emndenini nanishadile nje kunale partnership ukuthi nangabe uthethe umfati noma ke ushade nendoda yakho kufanele kube nale responsibility between the two of you
lo ngumyeni kufuna abe responsible kulona lo nkosikazi nalo lo nkosikazi kufuna abe responsible kulo lo ngumyeni but kwaze kwalahleka lokho kukhona into letawugcina seyendeke tinkantolo lokutawuthi i-divorce noma ke sekukhona nakulo ukuthi sekushediwe endlini kaGugo sekuyakhulunywa lapha ukuthi akasangilaleli lona sengicela ukuthi abuyele kibo noma akasangilaleli lona sengicela ukuthi ngihambe ngibuyele kithi ngilesimo lesi esikhona eSwatini ke ukuthi uma ngabe lenkosi seyicabanga ukuthi yona i-supreme to labantu sekutawuvele kukhanye ukuthi labantu sebagcina bafika lapho bathi siyaxolisa wena kunene zenda liphutha sasicabanga ukuthi mhlawumbe ungumuntu but njoba sesibona ukuthi ungathi buningi bulwane kuwe sesicela ukuthi usihlalele eceleni sesithathe ibukela lokuthi ngabe mhlawumbe sesitadenda njani sine ukuthi sithi phathi but ke bengishido ukuthi isihloko sethu lamhla sikhulumisa indzaba yema security forces ukuthi maphoyisa masotsha emawada nibadubulile abantu beSwatini nisenyanyisile evikini leliphelile ikakhulu emasotsha sibona ngicita bafundzi lapha euniversity kwasenyanyisa sesibona tithombe temfundzi long president webafundzi kuSNAS naye senimgagabule enhloko timpahla tingcolile sathi benimgicita kuphi benimgicita khona sidama kusho ke lokuthi phela amasotsha amaphoyisa mawada lokugicitana kwenu mani kwenta le training nanisembuluzi nje noma nilapha epolice college noma nilapha correctional college kwenu lokugcitana nanifundisana le discipline yasebusotsheni le discipline yasephoyiseni le discipline yasebuwadeni kwalapho akukafanele nangalinye ilanga ukuthi bese niphuma nako leti nkambuteni ndekufuna kukwenda kulesive nasi lesingasiye emasotsha lesingasiye emaphoyisa. That is called brutality, that is called human rights abuse. Akungeke kuze kuvumeleke ku society lekhululekile kungako naleti nkambuteni athihlala la sihlala khona tiyakhweshiswa la kuhlala sive khona because lelentana kona mani nodwa nendelana kona ukuthi mhlawumbe kuyawusebenza ngesikhathi lesithite uma livese lisengotini ukuthi mhlawumbe kune foreign army lefuna kutewumuka live leSwatini kuthula kwalo sesigadleke ukuthi emasotsha aphume tinkambo agijime ayewuvimba mhlawumbe sengibekise na eSouth Africa nje naye ngathi sesiyalithatha live leSwatini manje sesifuna kulenta libe lethu sigadzeke ukuthi lethi uniform tasembuluza atisebende lapho naleti bham nalamabhutse kuhambe ke kuyogijinywa lapha Oshuk kuyogijinywa lena kalavumisa kugijinywa onke lama borders kubonakala ukuthi sinembe eSwatini le khona ukuthi nga withstand a foreign invasion but asikagazi ukuthi lembi lena ibese iyabuya futhi tewuhlukubethe eMaswati ngoba mhlawumbe ungadwala nje ulisotsha ube nako lokho ukuthi awuqa sine sitamgogisa lona ngoba bengiqoqela lo munye nje ngithi mina ngicabanga ukuthi lo kwendeka lapha euniversity kwaba ukuthi laba basemasotsheni bathi nabathi bayaqhamuka nje bathi bayahlangana nalomfunzi bambuka ukuthi lona ungathi ngilona lovamise kuvela laphani yaphela ukugqama nabo sebathola lithuba ukuthi asesithatha ivisa nathi ukuthi sibobani simviseke mhlawumbe nesithozi sethu lokho ke masotsha amaphoyisa amasotsha ma correctional officers akusiko lokufanele ukuthi ngakuba yinto lendeka ko Evan ngoba phela nani niMaswati asikusho lokho sikuqaqisela ukuthi phela nani niMaswati nibantu abethu ushito mlo imasaqala lapha lokuthi nitelwe lemimangweni lazivela khona nihlala nathi futhi labanye benu bathi ihlobo tethu thola ukuthi lomunye ngumzala lomunye ngubhuti lomunye ngumntwana amake lomncane lomunye mhlawumbe ngumalume lomunye ngibabe lomkhulu ngetigaba letehlukahlukene kodwa ke masotsha amaphoyisa mase uphuma uyawuhlukubetha umuntu engcenye mhlawumbe utawubaleka la ngingakhona mina uthi uyawubahlukubetha embili ngekutama kujabulisa inkosi yakho phela ngoba uthi wena wafunga enkosini ukuthi uyawuprotecta inkosi akusiso sifungo lesingiso leso sekuthi uyawuprotecta inkosi ngoba kude live leline masotsha nje ukuthi wona umsebenzi wawo uyawaprotecta the head of state emasotsha kuprotecta ema interests elive and lese sikubonile emaveni lahlukahlukene ukuthi at the end of the day emasotsha ayagcina sangilukile vele asabona lokuthi uyathi lapha solo siphela ukuvikela na indvodza kanti le ndvodza idlala ngathi nathi ayisinaki tethu tidzingo atilalelwa
ngiyakhumbula nje nganyelanga ngeke ngathi ngihamba lapha ngahlangana nye social litsile lesocha kunetimali tethu lapha le ta investwa ngufona nowathatha what investor lengeshare emaveni setibuyile letimali kufanele ukuthi mhlawumbe ngabe siyabitwa site wabelwa lize libekisa lesocha sabitwa lapha sahlosa phasi kwathiwa masocha nangabe mhlawumbe wawakha indlu elithayela hamba uyogugubula emathayela ufake litiles ngoba le mali lebuyile lena inkulu kakhulu uthi bathi basejabulile basebite bakhi basende nama quotations kwevakala ukuthi hawu so ubitiwe fonono empeleni abe ngasekho fonono kwase kuna lo ngasekho nyalo wakadlamini sobantu uthi wabitwa sobantu lapha kwathiwa yendodza siva bathi kunemali lapha lefikile so ubithe emasotsha wathi watshela ukuthi hamba gugubule emathayela kuteba kuhle manje bafulele ngama-tiles wathi uyapota nayo kunene ukuthi vele ikhona imali lenjalo kwathiwa ibuyaphi bathi bese ithethe nje mhlawumbe lesayini kwenhulumende ukuthi as-improve impilo demasotsha sayithatha sayayifaka le ku-investment arm seyibuyile-ke seyivuthiwe sesithi cha asale sibanike kwathiwa cha leyo mali ayisale phasi lapha ndodza akusuba khona into lenjalo yokuthi ungahamba kuyawunikwa emasotsha bathi-ke bajabha kakhulu basemasotsheni ukuthi leti mali tethu setivele setingene ngale mgodini longaqwali kwabe sekuthi setingenile-ke vele ngalokunjalo nebe-correctional nawo beva nabo bayathi khuluma tindzaba leti buhlungu tekuhlukubeteka lothola ukuthi bahlukubetwa khona la lapho control ukuthi namgazi asesengicommissioner bewuthola ukuthi mhlawumbe kuhle kuvela nje statement kuthiwa inkosi itabini elibhedey khiphani lapha umuntu akakhiphe 200 akakhiphe 200 akakhiphe 200 babathe lo niyasathi siyahluphekela esimaphoyisa sesitamlanza kuphi 200 nalapha-ke ka-reps e-royal Eswatini police service uthola ukuthi ngisona leso lapho utawuvela nje simemethelo kuthiwa inkosi itabe gubha iphathi minyaka letsithe khiphani imali engaka abathi ayakhala emaphoyisa ngakhumbula nye liphoyisa ngilibona lapha laze laveta isicathulo salo sibhobokela ngaphasi lathi solo ngikhalela isicathulo lesisha ukuthi nginikeni isicathulo sekusebenza but nyalo nithi angikhiphe 200 ngiyamthatha kulo 200 kwathiwa yendoda hamba le holeni lalapho kunemhlangano khona emaphoyisa ahlangene lapha kuyawukhulunywa yona ukuthi lonke liphoyisa kufuna likhiphe imali lengaka sitama ke kuveta ukuthi maphoyisa lokuhlupheka lesikuhlupheka kweSimaswati ngilokhu leni kuhlupheka konani yebo kuliqiniso ukuthi niphethe tibhamu niphethe mathiya gesi niphethe leti nsimbi lenisifasa ngato niphethe tiqwayi niphethe konke ningasilimata ngako nize futhi nisibulale nekusibulala but liqiniso lithi i-pro democracy movement noma ke iswalimo kayimemeteli kona ukuthi mhlawumbe kasibulale emasotsha noma kasibulale emaswati noma ke bemaphoyiseni be-correctional services but ithi i-pro democracy movement ithi iswalimo let us have a free Swaziland, let us have a democratic Swaziland, let us have a government that runs the country lekhethwe ngithi ngiyathi ukuthi emasotsha nemaphoyisa nebe-correctional services are voters themselves bayalibhalisela lokhetho bahamba bawuvota ngiloko lesikhuluma ngakuthi in a future lesiya kiyo asibeni nelive lalapho khona kutawukhanya ukuthi lo hulumende lophatha lelive lo ngilo lokhethwe ngemaswati and-ke in a multi-party democracy setting lala uthola khona ukuthi leti nhlangano temaswati letikhona nje letichithiwe ngileto leti yawukhona ukuthi tigijimela imimangweni yakithi timemetela ukuthi thina emaswati naku lesinethembisa kona ukuthi masiniketiwe lithuba lekuphatha umbuso siyawukwenda nako nalena iyamemetela ukuthi nasiniketiwe lithuba lekuphatha umbuso siyawukwenda nako excuse me naleya iyamemetela ukuthi nasiniketiwe lithuba lekuphatha umbuso siyawukwenda nako ebese tiyavula ke lishoke setiyagijima tiya lapha kumabhaloti emaswati kasayakhetha ukuthi sithuma naba nebe RSP nabo bayahamba bayawuvota nebe defense force bayahamba bayawuvota nebe correctional services bayahamba bayawuvota bavotela leti nhlangano nathi labakholelwa ukuthi ngitona thita ugijimisa nako mhlawumbe lasebekufe ukuthi ngilokhu ugijinyiswa ibhlungu indzaba amaswati ukuthi imali ayikho eveni enyalo uyahamba uya lapha esibhedlela afika nesi uyakutreata bengikhona khona nami nje malanga endendlulile bafika lapha ngihlushwa ngumgogodla bangifaka ku x-ray bangigoqula bangigoqula
bangifonyota labantwana labahle labathembekile lapha eTule Mbabane edolobheni ngathi nangiqedzako ke base bathi sebayangibhalela ukuthi angihambe ngiyongena lapha dispensary ngiyewulanza imithi letsithe leta ukhona uthi ngelekelele ukuthi umgogodla ubiyele ube sesimeni ngoba phela sishawa ngewo lamaphoyisa nje ungathi imigogodla yethu seyaba netinhlungu letingapheli lapha siyaganyulwa emalanga ngemalanga nangifika ke lapha dispensary ukuthi phela kufuna ukuthi ngangiyaniketwa imithi bathi awu mntwana wethu imithi kude lapha Nkosi yami siyacela ukuthi mane ugijime uyofika ekhemisi letsiteni uyobuka ukuthi ungakuthola imali ke leyo ke elikhemisi awungeni ngenkulumo ungena ngemali Emaswati ke akithi akana mali nabo gogo nje labaningi bengixoxela ngomnye gogo nje ukuthi abenesifo semathambo wafika lapha bamprescribela ukuthi nako ukugula kwakhe nange amaphilisi la nje yana kahambe aye ekhemisi nathi uyafika ekhemisi bamfuna 150 uthi amthatha phi gogo 150 ngilesimo ke salamaswati ayikho imali eveni kodwa ke kunahulumende kunengosi futhi le claim ngelihle ngenhlitiyo lenhle ukuthi iyasithanza ngilethe inkinga ngelesibhekane nayo so ke maphoyisa masotsha correctional services akusuba ngileni ukuhambisa embili kuhlukubeta sive sakini akusuba ngileni ukuhambisa embili kubukeni lokuthi kubangelwa yini lokuthi nawe ulisotsha uhluleke ukubhadala school fees sabantu abakho kodwa uyahola ngenyanga kubangelwa yini lokuthi uliphoyisa wehluleke kubhadalela unyoko nakagula anetinkinga letiningi mhlawumbe lethinga ukuthi ngabe uyothola medical attention lephilako but uyasebenta uliphoyisa kubangelwa yini lokuthi use correctional services mhlawumbe ufuna ukuhlanyela ulime umnyaka uyaqala litulu selinile but awukhoni ukuthi mhlawumbe imali takho atikemi kahle unetikwelede letiningi lena nakuphi kubohluma unetikwelede letikuphi lapha nalapha tibangelwa yini leto inkinga leto ngilele sifuna sikubuke ukuthi ifela kulo hulumende lendzaba njoba sikhuluma nje indlovukazi sivile ukuthi ke yandiza yawutheleka lapha esibhedlela seSouth Africa eMel Park banayo imali bona yekuyawungena isibhedlela letidulile futhi letibhedlela letidule bafike bafe nangu sihlangu sebe ufike wafa laphani wafa kodwa safikile le etibhedlela naku la kukhanya ukuthi khona kuyawukhokhwa imali likhulumako umbuto ke Maswati akithi ngoba lo mnyuta uthi sinenhlitiyo letimbi sibafisela ukuthi ngabayafa yini noma ngasibafisela ukuthi ngabanjani akusilo liqiniso lelo liphathekako but buhlungu kangeke sibukele phansi Maswati akithi buhlungu nablo buthi njoba thine masiphathwa kugula kufuna siyongena eNazarene kufuna siyongena eMbabane government kufuna siyongena lena speak angathi bathi kwamagolide lenhla kahoho kufuna siyongena kuphi sikhanze ukuthi sebakubonile ke bodokotela kugula kwakho ukuthi naku but abakhona ukukwelekelela ngekuthi kuthi imithi kusimo lesifanele inleso ukuthi ngasiyendeke eveni na liqiniso lithi kakusiso thine lesike sahambele emaveni lamanye sahlala kubo South Africa uyathi uthi ugula nje uthi ufika kule clinic leli bafike bakunikete the best treatment welashwe mahala hawe kuhamba newe kuhamba usine wakhona but ufike welashwe mahala hawu uthole the best treatment uphume uphile kungakapheli ngisho liviki but kulela kithi live ungangena kule clinic lelisite na ungakathole amaphilisi la expire unothola lutho that is the reality of the situation lesiphila kiyo la hayi ukuthi mhlambe siphethwe ngemanga ukuthi siyonisa noma siphethwe buthakathini that is the truth of the matter ukuthi la kithi na ungakathole expire awunothola lutho kule dibhedla letikhona la ekithi eSwatini ngiqoqela ngilomnye make laphani uthi lapha ngiyafika esibhedlela bayangiqilonga sengiva sengijabulile nami ngigcina sengithi uyathi inkosi iyasebenza la kule live uthi ke lo nesi lamtholako lapha yemaka na uthi awukhuluma kanjena phela sine sikagcina sikweyekele singasakusidi uthi ke lo make hawu mntwana nami phela mina ngathi uthi inkosi ngiyolesendela konke la kule live uthi yemake njengoba nyalo nje sengibonile ukugula kwakho lana ukuthi nginako lokuthikeka ukuthi ngikwendele kona nyalo ukuthi ngikunike i-treatment but ngiyathi ukuthi ngeke uyithole i-treatment awunayo nale mali ukuthi nangingathambe ekhemisi iyakhona uthi awufika uthole so na uthi wena ubonga inkosi lekusitako ubonga lide ngoba le nkosi ngiyole lebangela ukuthi indodana ingabikho imali idliwe Maswati akithi akufuni ukuthi siqale manga mhlambe lo mnyuta uthi awu baphethwe ngimona laba laba bazonda inkosi laba balwa nenkosi liqiniso lithi imali ibhujisiwe kuleli velele
of course iyabhujiswa through corruption nalamanye ama schemes la khona mhlambe egameni letahlukahlukene deliver but liqiniso lithi lapha eTulu kusukela kule nkosi kuyela kule ndlovukazi kwehlele emakhosikatini kwehlele kulabantwana there's so much that is being wasted on a daily basis. Inaka nje le miti, inaka nje labantwana, inaka nje le nkosi, inaka nje le ndiza, inaka nje le ndiza, inaka nje letigodlo. Kulamalanga lawa nje bengithi ngiyalalela ngiva kuthiwa kune refurbishment leqhubekako kuyarenovatwa kuyahlotshiswa la kuleti godlo ngasigodlo siyahlotshiswa ngelizinga lelisabekako kube ungathi na uthi uyangena esigodlweni uzumangale ukuthi lapha lizulu noma mhlambe sengena enzaweni letsiteni yini imali leto lokufanele singangitona tsenga leliphanado letfanele ngalithenga lo mjovo letfanele ngalithenga mhlambe whatever lokutawudzingeka lapha esibhedlela nato ke imali setingenile esigodlweni ke manje nato ke imali sesikhanyiso sowuthengile ke manje libhaki lakhe lelisha noma sowuthenge ibra yakhe lensha noma sowuthenge isweater lensha phela sikhuluma ngamasweater abo 20 rand lapha noma abo 70 rand sikhuluma ngetinto leti tawuthi na uthi yatilandzela imali nawo ugcina uphathwe inhloko uthi ngaba leholo lendvodza leli but uthenga lisweater linye yes nangabe ngasi sesifuna kwethuka ngasithi mhlambe na uye esitolo nje uyawuthenga liphendi lakho noma under lakho ungalithola ukuthi wena ungathenga 100 rand but ungathola ukuthi lata uqoka ngulindane noma lata uqoka nguqalo emaboxers uyawuthola sagijima ngale ko 70,000 imali leto lokufanele ukuthi ngathi sita live di benefit emaswati but ke mina ngathenga ema-under ngayo leyo mali njoba ngitalwa ebukhosini ngithenga ema-under ngihambe ngiyawugqoka athi mhlambe emva kwenyanga noma timbili ngithi angathi asaphothukile la emathangeni ngiwathathe ngiwafate lapha kulama emajanga ngiphinze ngibuyele esitolo ngiyawulandzela manje buhlungu lobo maswati akithi ngoba nakukhona nayindlela ile yayikhulunywa kuthiwa i-fiscal discipline. I-fiscal discipline kusho ke lokuthi letimali nathi setshenziswa kokunathi setshenziswa ngenhlitiyo lenebuhlungu noma nebuntu ukuthi letimali debantu singathi sebenzisi mhlawumbeni ngebudlabha ngokuthi njoba ngoba mina ngisemathubeni ngangende kanjalo so ke masotsha kithi maphoyisa kithi be correctional services bakithi bengishide ukuqaleni ukuthi nibomzala nibo auntie nibo malume bethu labanye bethu bangani labanye mhlambe nasemabhareni siyesihlangane sinathe kanye mhlambe nasemasondweni sithandaza nawe maphoyisa nemasotsha nemawada labanye futhi nje sihlangana enzaweni lethi hlukahlukene kuhleke kube kuhle but nasetishintsha letinto ebese seniyagqilata lamaswati seniyawabulala namhlanje kulamalanga bengilalela indzaba lapha khuluma nangu spokesperson wahulumende athi bema political parties bakhuthata ukuthi mhlambe emaswati akahlasele emasotsha ahlasele emaphoyisa ahlasele emawada ngithi ke mina uyakhuluma kunene but akadi ukuthi ukhuluma ngani sine lese sike sahlangana nemawada sahlangana nemaphoyisa sahlangana nemasotsha siyathi lokuthi uyathi lisotsha nakwendekile lakuthinza kanye uyaye ube nenhlitiyo ufisa ukuthi ingabe uNkulunkulu bekanganipha yini lithuba nje senike nihlangane nobabili lala kungekho khona lomnye umuntu kube nguwe naye noma ke liphoyisa lihlangane nawe angikhumbula ilanga lapha ngishaywa ngema-osu ngalinyelanga lapha kamanzini ngangashaywa kwakubuhlungu ngolomtimba but lenhlitiyo ifisa lokuthi nangamane ngitholane nala umuntu nakube ngimnaye nje kuthiwe sekude labanye abantu labakhona kube ngimnaye nje sibukane naye athi khohliwe letibhamu takhe tasemsebentini sisobabili nje enzaweni lethitela lapho bangekho khona labantu yinhlitiyo leyo leyakhiwa ngemaphoyisa leyakhiwa ngemasotsha uma adila nalesifo ngoba nje nawuthi awugebhula umuntu inhloko asathi bomshaya ngani noma umshaya ngeliphama lesibhamu noma bomshaya ngelitshe noma umshaya ngani sibuka thina ukuthi lenhlitiyo beyihlose kumbulala lo muntu umbuto ke lokhona uthi nguyiphi lenhloso noma lenhlitiyo lobo uyifaka la kuye ukuthi nakathola lithuba yena kufuna endeni so ke ngiko ke lo sekukhona nyalo masotsha amaphoyisa ama correctional services ukuthi uma niphezista nale violence against the people you are training your own people ukuthi babe
lubutho leselibhekene nani in the future. Ni trainer labantu ukuthi abakhethe indlela ukuthi how can we respond to the violence. Uthi Mandela ngalinye ilanga lapha eSouth Africa kutaba bulima for us ukuthi continuous sitawuphela ukupreacha non-violence when the state continues to exert violence against us. Uthi ke akusasebenzi lokuthi sitawuphela ukuthi we are a peaceful people kanzi lo hulumende yena naketa kithi aketi ngekuthula. So ke maphoyisa masotsha correctional services ndewuthi kini, as much as we hate violence as a people, as much as we hate violence as Swalimo, but it is very incorrect, it is very wrong, it is very unallowed for our security apparatus ukuthi ibe employed solely to disrupt ema calls. Uyabona lesimo salapha university sibhlungu. I was told by somebody ukuthi lapha university kude ngisho fencing. I'm happy ukuthi Sunday Times ireportile lamhla ukuthi it's very easy ukungena nje lapha university umatche anyway la ufuna kuya khona, but lapha kude ngisho emalambo la ebusuku ukuthi nje bantwana nabahamba la kuma passage bangahamba ba protected, akukhanyi kumnyama. Bathi lapha na uyawungena lapha university uvele nje ungene ngekuthanza kwakho kude nokuthi mhlawumbe bangakubutha ukuthi uyaphi endvodza noma bafune kuva uvethe student card zakho. That is a reality lekhona lapha ukuthi bantwana badlwengiliwe 3 wonke wabantwana balalwa inja lesingayathi ukuthi abuyapi. Emvani kwaloko kuthiwa ke manje eMaswati akakuthobele lokho ukuthi kwendeka kahle kulungile. Maswati kithi sengithukuthele kakhulu, but ke sitawuthatha ukuthi sesike sigwinye mathe kulesikhathi samanje. Phambili asabuyele emuva noma sibasithusa ngekufa safune kuva lenkhululeka sayicela sesifuna ngenhluzulu sesikhathele ngekuthula lokubhacisa emabibi enhlupheko lencindezelo eqinisweni lesingakwadi ngikhululeke ungefe bakenga ngekhasi sibili ntukuthele ngoba sisenawo amalungelo ebesinawo sebawathethe. Angithi besifuna ukukhuluma ngemagama silungile kodwa basivala umlomo. Manje sesikhuluma ngetende amagama ethu sekaphenduka abangumlilo kungahlakwenile. Sithi phasi uhulumende longenangcondo, phasi uhulumende lokumakubhela kwesakhe, phasi uhulumende longenenzaba nesive manasive masikhala kodwa uyasibulala. Angithi vela kanenzaba udzala basithinzetela basithupha pasithula basuke lapho botshela umhlaba basilaka ngwane egcwele ekuthula nemhlaba ushaya etandla. Angithi akade ukuthi siyalila phasi kwemakhaphethi bakhuluma bakufumbathise noma bakubopha kodwa nyalo sithi enough kwanele emcilade. Namhla siyangculula solutama kufihla kusigcilada kwakho uvale internet nalomunye sobhacile ngathi akaza ngabe khona uhambele etulu ngema private jet. Sithi leli ngelethu sonke leli sicela kuphila sonke la ngenelela manje simakazi. Sibonga sisesibhizi sibuyile besisele kusasa nje ikhefu kancane. Siyabonga comrades Lolo kuleso vele sokubekele Emaswati. Ngicabanga ukuthi it was well articulated, ubeke kahle emholi Emaswati lamaningi ngicabanga avile ikakhulu ke Silolo emaphoyisa nemasotsha nemawada avile ngalokuthi I think they can relate ekuthenini bathi buta ukuthi le comrade why libe so well versed ngetinhlupheko letisithinzako ngoba sewusizethe izaba letiningi letithinza tinhlupheko dawona lamasotsha nalamawada. Mhlawumbe comrade Lolo kuthi ngakubuta ukuthi uyawukhanze ukuthi ngesikhathi ubaluwada noma walisotsha bese sekuvela nanga ema government parastatals lokuthi ngapha etawulmende letimele tetimali bona bo first finance nabo
nalaba bo select management lokukhazakala ukuthi lawo bawada nemaso futhi amaphoyisa ahamba usaletho timali agcine ke mhlawumbe angasakwadi ukuthi angashiya mhlawumbe lapha join umzabazo ukuthi anedikwenete letiningi kunewada nje kulamalanga lelitibulele ngezaba idikwenete bongathini nenzaba leyo. Thabo angiqale nje ngina ukuthi Emaswati excuse me kulo mzabalazo kunenkinga lekhona la kule service sakithi saseSwatini uyuve abantu bathi mina ngiyawuthanda umzabalazo noma nami ngiyafisa ukuzabalaza but inkinga ukuthi ngisafuna ukutakhela ifuture noma ngisafuna bondla bakithi so ke kwakha itrend yebuhli ngokuthi umuntu ufuna ukufocus akuye akhohlwe ukuthi let us focus on the beauty of the nation ngoba uma establish le freedom for the people of Swaziland sakha into lenhle for the future noma sesifile etsine singasekho labantu labayawuphila sesingasekho bayawuthi kwakukhona bomloyi bothabo labenda kuthi nekuthi kwakukhona bogawuzela laba sacrifice emasithi abo elparlament bahamba bayawuhlala ku exile kwakukhona bo Amos Mbethe labasuka emaveni abo banqonota kutofela live lakithi babale nababo baqede ma millionaires babanika ama business labashiya the luxury of their lifestyles bayawunqonota ukuthi they need to suffer with the people babekise ngabo baqede babekise ngabo Timothy myeni of sacrifice their music careers bona nabo bogawuzela bese ngibekisile ngaye kwagcina sekuvalwa ngisho nakwayilesi ukuthi ingoma yakhe ingahlatshelwa yini. The sacrifices that have been made by the people who were successful in life ngiloko lokufuna kubuke liswati ukuthi people who were very successful in life, people who were really successful in life decided ukuthi let us suffer for these people. So angibuye embutweni wakho Thabo ukuthi lapha uhulumende ubakhungile labantu bakithi more especially the security forces ngekuthi ababolekwe ngikhumbula kwakhuluma umphathi masocha Shabalala yini ngalomnye umnyaka wathi la emasotsheni kunanaku lokuthiwa emaphoyiseni bakubita ngamamesa ngathi lapha emasotsheni bakubita ngani lokuthi babe netipoti tabo nje letilanga ekhathe ngihamba ukuthi nabeva ungathi abakhani kunatha abavele banathi uthi ke lapha bane freedom yokuthi bangabhuka lokusho ukuthi angathi lo mnaka khani kwatshwala angakhona kunatha kanti uyakhana kwatshwala ukuthi bangabhuka lokho kugcilata lo muntu ngoba umlothanza tshwala uma umnika freedom yokubhuka ngabhuka ngale holo lakhe lonke lokusho ukuthi ekupheleni kwenyanga kude lento la ayihola lo muntu ngoba ubhuka malanga onke nangabe nje ungumthanzi wetshwala uyathi uthi offer nga2 naka offer nga2 yetshwaleni naka offer nga2 yetshwaleni naka offer nga2 yetshwaleni and lo tshwala natuka lokhu bushiphile but ekugcineni kwenyanga after lo 30 days that is money going away. So ke lo muntu lona ukhanza ukuthi kulesinye isikhathi utawugcina ahamba yoboleka lena nalena kuze kuthi atawukhona athi ayolima phela ekhaya abuyisele abantwana esikolweni endelo kwanaloko lokufanele ukuthi kwendiwe empilweni labanye sebanetimoto futhi netimoto letho kufuna ukuthi iservice zingakuthenga amaphathi nakanjani utawungena ke dikweledini ngoba phela le lifestyle labayiphilako nayo iyalwa asengibekise nje na unemoto ukhanze ukuthi usowuthenga igolf bayakwathi uhamba ngegolf seyasuka iphula insimbi leta ubita uthi kuyokhishwa 17,000 ngeke uhlale 6 months solunga iservice lemoto into lotayenda utahamba uyoboleka lapha kuleti inhlangano zotishito emveni kwaloko kufuna ukuthi kubhadalwe kubhadalwa sikwelede ngala nakufuna ulobole nkosikazi ngala nakufuna ubhadalele umntwana eboarding school noma ke kusiphi isikole lapha afunza khona ngala nakufuna wakhe ngalana dinengi letino lokufuna tende lo muntu futhi ufuna uhambe kujola ngoba phela amadodza ayakuthanza nalokuthi mhlambe athi ashadi lapha phinza bambe nalapha eceleni nalapha uyajola nalapha kufuna ukuthi arendele ntombatana lena nalena dimali leto nasethi vela ke letikolete setisithi mgapha uyawutholakala lenga vele labanye baze bagcina sebathi dubulile labanye badle amaphilisi langakadayeleki ngalesizathu salesimo. Yes. Now comrade coming back to the political issue lesikhuluma ngayo nalobudlwangudlwangu ngivile nasikhuluma mhlawumbe usayibeka lenkulumo yakho uthinze kakhulu indzaba lapha
yekuthi nanga emaphoyisa lamaningi lamasotsha athwala kakhulu naku lesithi kuhamba bayobutheka now siyathi ke ukuthi kule constitution seswatini le constitution imikile lo webunene ukuthi abe ngicommander in chief wemasotsha abe ngicommander in chief wemaphoyisa aphindze abe ngicommissioner in chief wema correctional services events eSwatini lo mthetho le imnikete onke lamagunya ukuthi angenta la kutsandzako futhi iorder angayikhipha noma nini uthi ke lo mbuto wami uyavela babemashilitane uthi iorder yekudubula nekubulala nekushisa eMaswati ayizange yaphuma engonyameni ingabe uimply ukuthini ngaloyo statement sakhe sekuthi iorder ayiqhamuka kodwa engonyameni yaqhamuka kubani wasimxolele Nkosi yami wamashikilisane bese ngishide ekuqaleni ukuthi nase balapha ebutimbeni uyagicike ngisho la elithulini akhalise kwembunzi lokukhalisa kwembunzi uyindvodza kutama ukuthi inqengela ngokuthi manje ningibone ngoba emaveni nje lengesheya ku America nakuBongilandi labantu labahlomela emahlombe ngaletala bullet njengaletabo mashikilisana even before abe ngilo mphathi wemasotsha leto titalapho kuswa you are well decorated 70 inhlonipho leyo loniketwa yona eveni lokusho ukuthi so usesigabeni lesetulu sekuphathwa kwembi kangayo ukuthi ngisho lo president head of state welive uyakuhlonipha mawuqhamuka nje ngena boardroom ato ukhuluma ne security council ningena lapha niphelela lapha nithathe titulo 10 uyabona sengena letinyetilwane manje la letilwane tine experience uarmy tine skill yeah they are well decorated but ke nangabe the well decorated officially yawukhalisa kwesiwewe lapha embi kwenkosi what can you expect from such a person lo muntu lona uyatikhalela lapha enkosini uthi ncengela sikhundla angithi ngakubekisela ndvodza ngithi mashikilisane knows very well ukuthi kangwane tikhundla tiniketwana ngokuthi wena utalwa ngibani so angiyati history yakhe ukuthi ubuya kuphi but nje uyawathi lo mgomo ukuthi kuyabukwa lokuthi utalwa ngibani wena so ke nakata uthi sisilo sikhulu wena awusiwe lowakhiphi order yekuthi akuhambe koduthula abantu utama kutinqengela ukuthi wena thatha leliqala lonalo libeke kimi lokusho ukuthi niketa mina le responsibility yekubulala abantu that's the thing because phela ngithi naye beka khona lapha kuleso structure alangaphasi so Jeffrey lokukahle ngayakasekho angakakhuluma endzaba leti ukuthi mina ngisekho nje lapha ngangifuna ukuba involved but ke lana bakhona seyawuthwalwa ngibo lenzaba lokusho ukuthi in one way or the other vele uyaba involve le start I high command yasemasocheni more especially lebe ikhona ngaleso sikhathi ukuthi thine ngithi maneke la kangakwati ubabe umashikilisane ukuthi lapha eLesotho ngalomnye umnyaka senkhohlo lomnyaka kuyendeka kuba nesidungudungu yeah nakuba nalesidungudungu lamasotsha lawa aya lo prime minister bebathi ngiphakha lithi Mosisilini wakhipha lamasotsha ehamba ayawuphathamisa kuthula lapha esiveni nakafika lamasotsha eSouth Africa ke ungathi kwakunaba lapha wase IFP bathi ngugatsha acting president ngaleso sikhathi ngathi boMandela nambeke bebabheke phile wakhipha lamasotsha babegatsha ukuthi akangene eLesotho ayo dama kwehlulekisa lamasotsha lawa lebese abulala save nemambala ke angena sekugcina ke ukukhishwa sadak itroika abese khona babe fono noDube uyahamba ke kuyawufika le liyawuphenya lelibandla kwendiwa nako ngikansi fact finding machine bayambuta ke Phakilithi Mosisile ukuthi wena ngekwemthetho vele are you the commander in chief uyasho Phakilithi uthi no commander in chief is the king emandla ekukhipha imbi asenkosini bathi ke wawathathaphi ke wena emandla ukuthi ungabe sesowukhipha emasotsha uyasho kwena ukuthi cha akazange akhishwa ngemasotsha mina ngapota enkosini ukuthi sesinana i-challenge nayi ingosi nemambala yakhipha emasotsha so ke ngiloko lokukhona nanyalo ukuthi angedama wamashikilisane kuvikela
inkosi athi yena inkosi kayizange ikhiphe amasotsha but liqiniso lithi kude lisotsha leliphilako lelingake liphume liyohlasela abantu kungakaphumi iorder from the commander ngoba leligama lethi commander in chief alisiphela ukuthi mhlambe liceremonial yini kufanele kube ne discussion kungangisengilandi nathi kwaloku lobukhosi bakhona bungasi hands on la kule politics but nase kufanele kuyiwempini lendlovukazi kufuna idecide ukuthi kuyayiwa yini empini noma akuyiwa America le head of state yakhona is executive but le parliament le congress kufuna decide ukuthi kuyayiwa yini empini nobe cha la kulela kithi ke live lamandla angale enkosini onke ekuthi kuya decide when kuyayiwa noma akuyiwa lamandla lawa ekuhlasela lesive sibulawe kangaka akaphumanga kushabalala akaphumanga kumashikilisana akaphumanga nakuliphi lisotsha lelikhona aphuma straight from the king himself and angeke ngiassume kusaphuma kuThemba Masuku ngoba abengasiye na prime minister abe actor aphuma from the royal house aphuma from the throne and ke lokuthi aphuma from the throne sikuvile phela nasabuyile nayo kunena sathi ubhizi athi bantu babhema insango basebenta ini bantu abathi ukuthi livele enkosi konke kwenkosi wathi ke naseva uthi ngathi lwandle lifuna kumgigela wase uyaqhamuka sekade ukuthumana babo ngubani lo jalo wakafaka uthe lusendo nababegcinenza lona lengimkhohlwako bathe uthi ke ithi inkosi bekunene iyaqolisa kulabashelwa impahla nalabafelwa ihlobo ithi asihlalisane ngekuthula kuyiwe ngcwale nesita ubuya eminyakeni lodako site ubane ukuthi mhlambe kube ne dialogue lesolo sayengwa ngako nje nalamhlelo kusolo sihlahle emehlo kayivele so ke ngitama kuvetela ukuthi lo wathi yena inkosi kayizange ikhipha iorder abeqala emanga and ke batakuchazela lenkantolo yale kaMhlaba lokho ukuthi lo wakhipha le order ngibani ngoba lokukahle ukuthi le kaMhlaba bayobe sebabonke banzawonye sebakhombana emehlweni ukuthi hayi mina ngatshelwa nginanga ukuthi angende lokho mina ngatshelwa nginanga ukuthi angende lokho kuyawube nje sekunjalo lokubhlungu ukuthi so ufile sihlangisembe phela kanzi bekunguye chief bathi chief banibani lapha emasotsheni ngoba encisho sengiyakhishwa ngiyele order yena sathi but ke ngibola bebasebenza lapha indzabatha zamasotsheni bakanye na shabalala siyawuva ke kugcinene comrade yes mhlawumbe because I know a lot of manje mhlawumbe nawo maphoyisa mhlawumbe labukelako netihlobo tawo letikhona nabo bonke lithi mhlawumbe lelinye liwada noma liphoyisa noma lisotsha emajaha niyafisa lami lokujoyina lomzabalazo bodwa ngibuta lokuthi sekhala sami sitaba khona yini mhlawumbe seningenile eSwaziland njengeliphoyisa mhlawumbe noma lesotsha noma ngidawulahlela kumsebenzi mahala nje liqiniso leliphatheka ko moloyi ukuthi umzabalazo isacrifice yes njoba sizabalaza nje nathi silahlekelwe into letiningi lebethe imiqoko empilweni labanye bethu ngabe balena ngabe bendalo sengibekisile nangibaqede shiye libusiness lakhe washiya imiti yakhe washiya abafati bakhe washiya tonke into lebethi nesense nje lebethi imniketa icomfort timniketa ifuture timniketa kuphi nangu president babe simelane makawukawu shiye ibusiness yakhe yehlabela lebe yinhle bengibuka lomnyendo badana nje la ku Facebook akhala athi sicela uyiphinze le crossover lokushothi bani ba affected bebayithanza le crossover bebamthanza lo mhlabeleli ngikhumbula nyajabe esinale ejele la lihlale lihlabela ingoma temagawugawu onke malanga lingavuka nje lihlabelela ingoma ubona ukuthi lo muntu une support on the ground the people love his music the people love this man but he sacrificed all that bobaqede ba sacrifice icomfort yabo ba sacrifice their salaries nabo bo Timothy lapha are risking their careers in parliament they are risking their music careers they are risking everything that they have for this freedom seke wena uliphoyisa songehluleka ku riska for the freedom of these people ngekuthi ucontribute nawe ngayiphi indlela lo ngacontribute ngayo ngoba phela kubuka wena kude lo watshela abaqede ukuthi wena ndodza hamba eParliament ufike udisrupt ema processes kude lo watshela egawuzela ukuthi hamba eParliament ufike udisrupt ema processes hamba wena emthandeni udisrupt noma wena Timothy noma wena Mawiki noma Manzi labantu bathi decide labona on seeing le suffering yalabantu manje nange emaphoyisa nange emasotsha nanga ema correctional officers adlala ngesikhathi labantu have got power real power
ngokuthi leli vele libangake balinyakatise balinyakatise lithulile but linyakade lanyakade lapha eZimbabwe nganyelanga Mgabe soletzelela abantu lapha eyisa wahamba nangithi wanga waya lena eShayina wathi nakabuya kulapha washaya icinga sendleleni watshela wonke inkambi emasotsha ukuthi nyalo siyanyakada la Mgabe indzaba yakhe seyifika esiphelweni babe bavele bakaka le blue mention yakhe ekwakhanya ukuthi bayamtshela ukuthi yendoda sekuphelile ngawe la waba bathi ukukhuluma umsindo wabanga umsindo kwathi wasekuphelile manje lo ngakulalela noma lo ngakukhuluma sengithi lesikhuluma ukuthi sekwendekani so that was the involvement of the character yokuthi na kulaba kupresentako bona to the people of Zimbabwe ukuthi this is what they can do angeke ke uliphoyisa ulwaja noma ulisotsha uphela kusiyeka ukuthi thina si defender takhiwo ngoba naku laba phela kusiyenga kuma sihlangana lapha emamole hayi thina si defender takhiwo si defend property si defend abantu lamanye amasotsha nje azange nyanyisa sakhuluma lite lapha athi hey nathi le democracy siyayifuna emadoda man ngemani inkinga ukuthi nine mana nise organized nina nemasotsha nima poison organized nendeni to prove your organization phela ukuthi niyayifuna lento nayo lesiyifuna ngoba mhlawumbe kungeneka uyathi ukuthi bengibuka lenye video la elicingweni kunemntwana lobe bafuna kunatha ilubisi lapha efridge uba uyalivula le fridge selivulekile le fridge lisegethu but akakhona ukufikela lapha ngibona inja iyeta lenja ifike imala phasi efridge ugibela latulu kule fridge lo mntwana uyalidonsa ke le libisi so uyanatha uthelela nalenja yanatha naye lokushothi i-commitment leyendiwe yengilenja ukuthi ngiyambona mfisha akafikeli lapha seyiyafika into ulekelela lokushothi na utawuphela ukuthi wena ulisotsha utawuphela kusiyeka ukuthi nawe ukhona kwanye nathi nawe uyasupporta but you are doing nothing kusita lo msebenzi mhlawumbe sesikhathi sekushenje 5 minutes salesiva lesa ngoba sesidla isikhathi semlungu la ngoba sewushayile vele 8 o'clock siyeka emvaliseni kungasiwona kuphela lama forces kune force yekugcina kodwa lesebenza direct ne-order lebuya engonyameni inaba nesibabita nema-rangers sibone kufa kwebantu etangeni lema-ranger badubula abantu bababula labo bakudubulela kuthenini nje noma ubonakala uyathota kuleyo ndzawo mhlawumbe kutholakele kunaleyo mbuzi kodwa impilo yeliswati ibonakala ungathi ayisiko ngcono kunempilo mhlawumbe yembuzi noma indayikazane sebusathwa lempilo yatilwana ibekwa itulu kudutshulwa abantu bayabulawa babulalela tinto letincane kakhulu mhlawumbe bongathi because it's another force kodwa lethi yona ayireport kubo commissioner kumuntu kodwa ireport engonyameni kuphela. Yes Moloyi lokho nje isatanism lesingeke sibe sichitha nesikhathi it was umthetho lo wakhe waba wrong I want to assume ukuthi ungathatha silwane sonke siyakholelwa ekutheni intifuyo kufuna tongiwe imvelo kufuna iprotectwe and all that but asikholwa nje ukuthi nangibona sihlahla ehlathini lesihlahla le mhlambe sicinile ngifuna ukusebenzisa ngisishaya ngelizembe kufuna ukuthi ukukhala inhlavu la icoshe ngimi ngikholwa ukuthi nangabe ngitholakala ngiphula lesihlahla kufuna ukuthi manje amaphoyisa angithatha ngiyise enkantolo ngikhulunyiswe kuloko ngalokunjalo nenyamatale noma indayakuzane noma impala noma silwane sini kufanele ukuthi nabangikhanzako phela ngise bangikhanzile phela sibhamu sekukhanza umuntu kahle kahle lokwakha umlungu lo wakha sibhamu wasakhela ukuthi sekukhanza umuntu kuthi lo muntu ungamkhomba uyamtshela ukuthi akeme la keme khona ebese ke manje soyambamba ke umyisa kube umthetho ewuchaza emaqala lokushaya buqopho ngalesibhamu busathane lobo ngoba ngeke ubulala umuntu umbulalele imbunzi ingani la emakhaya abantu bafuye inkomo but kuyendeka ukuthi ukhanzela isela litowe bayinkomo angalibulala mana libambe alifase ngethi alinkinge ngentsamba bithe emaphoyisa batelithatha le kuthi sekungafa umuntu afele imbunzi kufe umuntu afele impala kufe umuntu afele ludayikatana that is very wrong ngileke letinto idemocracy letazi mase ifikile Moloyi ithi correct leto ukuthi we understand because kulesinye isikhathi lokufuna ukuqonza bantu bakithi balambile ngeke Moloyi iscience ayikuvumi lokho ukuthi lapha efridge kungaba nenyama lapha ngilambe ngihleti la ngithi ngoba Moloyi akavumi nale nyama awusengida uhlala ngilambe ngize ngife la iscience ithi uma ngilamba kufuna bese lo mqondo wami yayaluka
ngokuthi kutawufuna ukuthi ngangitholakala ngiyadla lapha. So ke ipoverty ngiyo lele banga ukuthi eMaswati because akusiko nje ukuthi lo muntu usuka khani kwiNyamadana athi ngikhani kakudlalisa ikadala lamhla asengiye lapha ngiyongena kaThelezi ngiyona yindlala uthi amdubula ke lo muntu emshaya ngenhlavu afele ukuthi abelambile. Sengiphetha nje ngibone lenye into la ka Facebook bafake ligundwane lapha libanjwe ngisoqhaka. Lo mbhali ke ngoba abetama ukukhulumisa yona le nto ye brutality against bantu labangakafanele. Uthi ke le gundwane liyakhuluma lapha uyalikhulumisa. Uthi lithi le gundwane uyathi mina bengingake TikTok bangela umsindo la. Kube mane bowunenkinga nami ngawumane wangithatha wayongilahla endle kunekuthi ungikhaqe ngalomshina lo ngikhaqeke ngawo ngoba nyalo ngiva buhlungu bathi ngiyakhala angisitakali mina lebe ngikudelela nabe ngilofuna kudla ngalokuthi ngilambile but ke wena manje soyangilimata. So ke many of the people laba file kaThelezi bebangasiko ukuthi letilwane bebafuna kuyothi dlwengula noma bebafuna mhlambe kuyothi tsengisa bafuna kudla kuze ukuthi batophila. Of course we don't support crime, but you can't kill a man just because abete nje ukuthi utobamba nasilwane nasi atame ukuthi ashibe lamhla. That one is very wrong. Empeleni impilo yemuntu imqokwa kungako kuthiwa abantu abavele enkantolo bagwetshwe ngamajaji for whatever crimes they have committed. Asivalelise silolo sisebenzise eMaswati ukuthi luhlelo liyawuphizela libe khona futhi na next week siyaqhubeka nalo kanjalo. Siyabonga kakhulu Moloyi. Asale kahle eMaswati nabakithi alube luhle abuwe buhle ebusuku. Ngiyacela ukuthi you've taken so much from Comrade Lolo Sivile, how brilliant he is and well articulated endzabeni letiningi latibekile letitsinza sive seMaswati. Asithembise eMaswati ukuthi liyawuqhubeka lihlelo lelifana libe khona mhlambe evikini lentabo uyawube siyalungisa yena Silolo ukuthi utana bamflata bafaka njengoba singene virtually naye ule kuthe nami ngile la ngikhona uyakwathi ke ukuthi angene nabo khona la ehlelweni. Nami ke ngithi angisele lithuba ke sale ngivalelisa ngisho ngithi sena sitawudibana ekuseni ehleli nasekuseni ngiyethemba ukuthi nama kanjani siyawuphiza sibuye sibe nenhlelo lapho singena kulo nto ndzaba thitha sibe seMaswati. Mase lamahle siyacela ukuthi ke uqhubeke usekele lo msakato wayo ke iSwaziland Democratic News ngato ke imali malana namahle siyicele labo mobile money ekuseni Maswati siyacela sinifake leyo mobile money lokusita ukuthi ke sibe namadata alokusakata njengoba ubonile umsakato umuhle kanjena kububele bebabantu labathithe mhlambe all the way from the UK labanye all the way from the USA labalekelela kodwa ke ikakhulu we rely ekuseni eMaswati awathenge lamadata alokusakata. Nekusho ukuthi ke la ku-Swaziland Democratic News sivulile lithuba lokuthi eMaswati lafuna advertiser ingabe ufuna advertiser lelo business lakho ingabe yini advertiser uyavumeleka ukuthi ungayifaka advert siye sikwakheleke leyo video advert noma ke leyo advert letithombe bese sesiyayifaka kuma breaking news siyifaka futhi nakuma live programs ethu ukhaze ukuthi sisatha ngemanani laphasi ngendlela esimanga sinemanani lamaphasi kakhulu. So lo lofunako akashaya leyo nombolo ke lethi ke plus 268 ethi 76328758 inombolo leyo ukwathi usuyishayele leqathu uyayibona lapho kumabona kuze wakho kanti nawo lapho eSouth Africa ema-diasporans nayo ke inombolo longafaka kuyo i-FNB account longavele ufake kuyo imali lapha kuZulu Mageba kuze ukuthi naye athokhona kuba nemadata nangalapha sibe nemadata ekwathi kusakata sibulethe izindaba lethi sifisa ukuthi lo msakade ube 24/7 ungathi ungahlala ungancamuki sibe netihlelo ngekushiyana asisho sesikude simvalele ke malanga lamahle ukuthi eMaswati ukuthi angaveli noma ngibani lothi ngikulo mzabalazo I want to have a program or ngiyiphathi sithi ngifuna kuba ne program wona sale phansi sikhulumisane ukuthi ungabani lithuba kanjani ukuthi nawe ube khona lapha sitodeka ngoba asikhethi ngathi izabathe ba-ideologies ebaholi kodwa sidinga inkululeko yeMaswati. Nami ngithabo Moloyi ngithi lisale kahle every lethawo uyawubuya Silolo njengoba kungiye host wale program aqhubeke nalabo elatabe abamemeli sibabe khona usale kahle.
freedom, independence. More like torture, fear, and silence. There are no two sides to the story. There's only one truth, and that truth is we are tired. The truth is we are angry. The truth is we've had it rough and enough is enough. The truth is your time is up. How many more tears is it going to take for you to be finally satisfied with the amount of pain that you've caused? Tears of the parents who work so hard day in, day out, every single day, because their lives depend on it, only for you to take the little they already earn. Tears of the people that you've promised opportunities but gave them lies and excuses in return. Or what about the tears of the people that you've chosen to neglect in poverty because you chose to nurture your luxury and gold? Or the tears of the children who have no food and have no homes? How many more lives need to be lost? How much more blood needs to spill for you to be finally satisfied with the fear and trauma that you've instilled? How many more people do you want to kill? You're a coward, you're a curse. A curse that's lived on for way too long. And I know that you think you're unbreakable, but you're wrong. This is not a threat, it's a promise. That you will pay for all of your sins in money, in tears, and if need be, with your own life. This is not a threat, it's a promise. That you will bow down and surrender to the very same people that you tortured and beg for their mercy. This is not a threat, it's a promise. That you will walk on the very same thorns, sleep on the very same mud, and drink the very same sorrow that you put your people under. You will taste your own medicine and you will face those consequences. This is not a threat, it's a promise. That even if you don't face the court of law, you will face the court of God and you will live in His wrath. You might be able to get away with this. You might have been able to get away with this before, but not anymore. You messed with the wrong generation. This is the generation that God has chosen to break the curse. This is the generation that you can't scare. We are your worst nightmare. This is the generation that God has chosen to fight and bring back the hope, freedom, and future that we truly deserve. We will break the curse. This is not a threat, it's a promise. God doesn't break His promises.